ye wa personal kemudian kebede ba ini ga reception policy hadir ba ini beragalian jauh surga jelam galian lemba jauh chief minister kontrak sama Asyik negara sakot kapol party meetings haga kasantrik nak bentar nyetir ditai ya kemat kemana jerut-jerut nadu berbentrikam ya ke sistem hadir menagalan kepesan ro ye la persyak ban persno lemba joki presiden media syak surga pada kembali kunci tharu ni persyak ro ban ekran kepada begini betah ban persno syak surga ba laku kedega reception roster lade ban persaknya no mardo nomor ku mangilin i na ke city ke pengelapa sya ke district session judge baca chief judicial magistrate jong ke East Coast district hagebede ba ke cik pelat vakansi joki bolong bukan pratli vakansi niwi yang vakansi bakadon ke cik lek silek mat kumbala batai da kitege nam prian jong ketiga district session judge ki omba yang kini laptop surga nadu resmi ke office memerodok nadu kesepotrek cuma arca arho dia kesan ini nilai ibu kencing thok ban persyak yang kini ke roster system nama ini ke roster system ke alam siap kemat sama pelak kebede ban kisamla jungi dan akhirnya ke office kalau persyak ke omba in up ada cahikut dia kaya kawan ini persentat kalau berkah ikut bat hadian juga jinyaki kajing pak jing thong jong sen group kah ikut ke peni yang gitu kajing berhak juga ba yang harus sistem la ID la island surga lemba juga executive body bat ke legislature dia bisau tu amnia bekerja kapal juga surga bat riba dan bat review ya ketika reception policy Markum kesan ni penkenma ya kini kiparari ni cumi ngidan ta lai po sambut ki amali kasi ye lali po kini kecing tho sya baro ke amali kasi ni cumi kecing tho kalau halor jam kecing kerpat mana sai tho agabede part reception policy ka ba saya mer jingmot na kini ki lai nerpomot ke amali ha kasing ko concentrate Negara kecil thok kalau kumni, bahkan kum ketika phak kesan celo yang ni ka kerpa yang ini nilai pemromot ke mulia kasih di sini, kita mi kemat nilai pemromot ke mulia konstitusi. Pada kecil kerman, kesan hingga kerman kumau pada kerman, makin nilai pemromot kita bergerak ini dan kontak kecil ini juga sama kecil. Kombalong kontak kisama jungi kita nak belajar kemah, apa dia kecil jah kecil suasana. Nama marki kam ki balat yoi na ketua ke ego apalat ke district session judge kalau bukan pratli ki bos tang lightly lamang ya ki samla kasi ki junge katban brutally lamang se ki samla ki wei pat ki sen real na ta pratli on reserve tekane ka pergi ba ki samla junge hari la jong ndar jaga shu man apply kam lajam shadow ni pha ki for ki junge kulan pasta ki bon ki samla ki kulan graduate ki bon ki master degree ada yang kibiok kam kibiok jam. Nadu bawah lagi ni roster system. Ni iba kecing no Australia kita rejur kelar sepala. Pat program juru yang kini ke surga MTA tu. Hapok jelam tu berat sama. Hang jaga baru perdim lalu pun dia tanya yang kini ke mat pergelar lalu dia berriba. Pat pertama yang kini reception policy. Ukloi pemban bersyai ke office memorandum House of Arjat Puan. Pat ong pada penterikam buat yang roster system. Kaya bagi persyak kalau kumang ila ada pensyaitan, di persyak itu begini reception policy kemarin kalau ilegal kalau PA, katkom gatu ke paragraf ke 3.4, 3.5 paragraf 4 ke kedausa, kilo kijat baru garu, laranglah berpendap yang ini reservation ke 100% lagi lanjut garu, di pada pok megalia, hanakan reservation kalah ailat garu berapa. Kata yang kisama kijungi usiam ladang kita kaji kedausa keban ailan kisama jungi bagi sama jungi ru dak mio kisama sekolah pendapat kisama terakhir lapan ship di pada waipa undar kata dekan yang reception kalau
lek sini kemas beberapa. Tegai ke bangi kuat tanam ni kalau ba nak kalian cumi kesenghi. Ni kerpat ini kalian berumur. Ba kita ban biasa menyetau ban pergelar nak kau kesor pergelar ke resepsi polisi ke kasantri. Lara bakalan kita dia usok upah sakit lomba ni yang kesengru bisa bersyarat kalian pas persen juga. Kimat kepada sepukre dari yang utama kepat ini lagi berumur bagi kita lagi bersama bagi kita saja tahu lagi kecil jauh sama lagi juga nila manusia tu ini bakat kum ke sensus jauh aja kue new isai ba population juga jadi berubah kasih kalau country ulang sama aja sama bersama kerana kita berubah baru kita tak kenal kalau aja sama berubah Karena reception polisi kalau masang ho, nah kemudian ni pressure, ya kini kalau berumur bagi di badan sekalian macam macam ni. Lalu kita sekalian untuk sama gitu ni, agak kasar tren, nak kalian mesti tu, yang saya tak kibimpan kenti, mana kecuali buat, ngesau pencaru, mana kalian tu kesen nikah samjur, ya ke kemat jingdawa jom ke parti PPP pok jalan jumpa ada. Namar kae kawan parti PPP kalian atau buta apa dia hadir bagi rakyat kalian besar ni iru pada kalian ke parti nak kalian ke parti lara kalian ke mati po assembly bangnya ini begini kiwai parti yang kin ya kin esroksi kin esa itu dan aku kalau misalnya berkerja yang kilo-kilo di political party lalu kilo-kilo yang boleh dibayar tentang kerja bersama Namar kita kerja kam agar kita betul mantap macam kai. Agar kita boleh kasih ban IT insyaAllah. Pas persentugi ban persiapan boleh lagi. Kia kita boleh hadir pada hadir dekat sama. Agar yang tersen dia i bawa kini ke zon bersubmission kelas 12 sains and commerce. Ini bagi kita beliau ke badan fokus selalu cumi. Beliau bersama-sama ini. Kita beri ke bawah cakap beri nak beli tu. Dia isai kita lagi. Nak tak kenal, nak kenal jumi. Dia banyak ke kepala tawan usaha sama. We beli depan garus. Ubah ada ladon kan berpengelai reception policy. Siapa generalize no, siapa berapa persen. Ini beriak tu nasib kita. Terlalu kini para garupa, lesai betul kita berapa persen belum. Nagalang kesan hingga yang sekarang. Kalau pun yang kita iru ngidawa pada bersiap kum population density gitu, jadi revision. Kata kemudian kalau pun yang berapa persen generalize dan kam ada ini 1%, 50% ini para state garu gitu. Dengan segala honor kita kemudian bagi bangkia, bagi sorkar kedai menyatakan kesantri hak kemudian kata kecindon sampai jumpa. Kapamot kita takkan terpaksa pulang aja, kita beriak 100%, 40% baru lara amplian kita yang beriak jangan cuma untuk saling sama badai generalize 40% baru kasih. Kita thong kecuali kalau ada kemudian yang kita cuma jogi berkong 100 mulai pom kita beriak kita ke 40%, ngiru bilang kalau beriak 40%. Kita kena kubur syar surga, baca kini para guru juga jalan. Dan mereka ke bawah belakang through social media, ni akses kita lara umle kita ke bawah thang. Sisi pemikiran social media ke pertai pada apa yang lagi ilok. Dia yang kata kita nomor mereka kum ke meeting ke bawah, ni akhiran anak kalian juga sang akhir isi berada pro, ni layo lembaga itu di press media di iba, wong berkat santri pentingna hadir jauh kerja juga soal dia lihat kita kat santri kita tambah ni sistem bagaimana hak ini kecil ni kerpat ini kalian usaha dia boleh bagi dia keren ini dia lada kamdai kat santri itu ni ngimda kamdai ni kat kecil tuklar tu ni ada ke surga ada ke bumi lalu ke kan hapan ini kalian usaha dia keren ini mat. Ya, kini kemat kebagi lampu kalau kita berperiak kini kisi ajumuk kum kacindon pat coba cek ni langsung manusia baru dia sauko tak kena aja mengikat kan wajar kan ulah citeng
ugaro dan kendai lah nginya penuan ya hak kaju masa ko kita ke bangi plasuk dele se kadega kam yo partner mono bagi mentang kalian gak sih yang sakit cuma kanu ka connection ka BPP kum kasangi gani gaman haswa ba ka BPP kan man ka bor kan ada pikiran mat de ya ka employment policy de mir nasran tu sama ajar bahwa de ngiklan shin perception policy tu sana teman ini bagi bor mulai keren dan hadir bagi iba kadang gani seperti kam jual proses sistem lagi sedang mendapat ki dan mengenai aswa itu gue itu tahu sekalian untuk sorkar kadai ban shift ke kan of dia tu proses sistem tak nalu ketika office nomor dom tu sama aja kita kadai ga nakalian start halo dia nakalian jong ka HNYM ni apa itu kat saya ni like sawat ki paradok para senam jungi di barang kaki kenram kelendan di baripet namta kajing ia addiction hi jong ajak beliau hi berakwai de nani kadi kaphang baningkong try jong ni sorkar tumai ke ba layar sno lang kita ki jak beliau jong ni pati ni thau ni sorkar di itu de nakaliam jong sai HNYM hi kintu jor ya kini gilai beliau ai kini like sawat ki amliat ba kindan akan kalian kapan dia dalam yang tak kaya kesan jong kisah melawat kamu jam jong ajak beliau jongi ya kiba gila kata sini kisah bui kali kisnam gila mat kacing ia bat kacing kedua bekrau dia nak kalian jong kesangi kaya kaba ngina lain ba jong Central Executive Committee ngin apsua yang kaipan kaban ni lingba jong rasai kesini baningkong kata khaksan trek kumba wong siam hi haba ulum yang tak kisah sai pakai berakai bakin dia tai sami halo kebedai bakin dia ka reserve jong policy dia lada kasang kan ompun ya ki bandi rasai ka khaksan trek kasang kala khre hi kala penkhre hi ba ngini sakmat lani ngini madan la kadai halu nu benta lani la kadai halu nu kalian kumbalang presiden menya nagalian jong sanghi ni kersan yang voice of people party dai bagi dei kita di political sector ni ke ba yang sang juni ban kam hakum kita di kentian handai bagi yoi bagi PPP hi kayang yang dau ka ba kadau jong jak beliau hi habe dei bagi samna keduk jam dia kum kesenghi nak keluar keseng ni kentu ya kini kisamla ki bakhem kalam jam balada aseng ke organize ya kinu ki rally ne organize kinu ki ba ya menta ngimpatla bagi pentau perthai ya kai ka bangan dia ni kentu bagi aware ya kini kisamla kalam jam bagi dia join bagi dia dan mentalang hakum kini jingmat bagi jing ki ba ya kinku lingba jong ni resolution policy na benta jong ki hi dia hari ni kesang dia kelapan kreatif program ini dibapian lada katka kai pat kami lasai kakak santre kanum dei ke pohon dia sakawai ngak tentu bat nak mensium ke pasokia dengan buat ngak tentu dia ke sorga bahkan sium kia sua berdia ki basusi namar lada dia kanu kanum dan kecingit kli hakanu kalian namar kali dauba jom jak beliau bat dauba hero nak ka hoi pa bat kecing sai jom ajak beliau jungi please